Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu wasallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassak bi sunnatihi ila middin. Amma ba'd, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman tu nasitan ka papantagi ku hadith ikasapul agupito siko al-arba'un an-nawawiyyah. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قاتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم. Sekian kaya hadis nana pemanutulnian rakitan wagi yang kutua kipapali ugatan wallahu subhanahu wa ta'ala ko magelebak tanu sa kapiupian tanu kapurungan tanu, kaimpidan tanu, pia-pia. Lain yang mana lagi yang kata miyakatita yang ko Abu Ya'la Shaddad bin Aus miyakapoong ko Rasulullah SAW matigin manuto. Pitaro Rasulullah SAW Inna Allaha katabal ihsan ala kulli shay. Mata nasullah na ini paliugat yan so kambilang atawi kapia-pia ko langwan taman. Langwan taman. Na kerangkom sana giyong ko kapia-pia ingkas iku kipupantagan ka Allah, kapia-pia ingkas iku kipupantagan ka Rasulullah, kapia-pia ingkas iku kipupantagan ka kumbala lukska, kapia-pia ingkas iku kipupantagan ka mga tunganin ka, mga pagaring ka, kapia-pia ingkas iku kipupantagan ka sharingan ka, kapia-pia ingkas iku kipupantagan ka mga tao, mga Muslim, kapia-pia ingkas iku kipupantagan ka mga kaadno Allah subhanahu wa ta'ala. Nalangunanan ini paliugat Allah subhanahu wa ta'ala. Ibarat yan lagi ang utak PPS ko Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi ang utak PPS ko Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi na ipitataman ng pinakamapi apaparangayan ang maperangay o manusia, Muslim. Lagi ang utak PPS niyan si ikukipapantag niyan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ang gulalan, sagyang ko to kisugu niyan. O di na sagyang utak kapanggalabukan niyan kung nganin ay nisugu ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nagukita palak niyan kung nganin ay nisaparon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ay katimbalain agyang utak kapangungunutan niyan, nagukaptapapay niyan, kasurindirian sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Nagito ikapiyapi iku Allah subhanahu wa ta'ala. Inunta na mialoy sa gyang utam yang una hadith mialoy tanu. Ay kapiyapi ay titu kapiyapi nagyang uta an ta'budallaha ka'annaka tarah. Gyang uta simba nga sa Allah sa lagi dubang kapkilay sa Allah. Ayamanan yan na magagada makaagyan ko to kapag atitindig ka ko hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in lam takun tara fa innahu yarak. Na apya din ka pan miyeles Allah, kading ka kiles Allah subhanahu wa ta'ala na tangkad nga sa ginawa nga as Allah subhanahu wa ta'ala sa gyang utading ka di ka sembayang napkailay ka Allah subhanahu wa ta'ala. So, inangan tanwanan mga bangsa ko, mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag kaya suisar kita no, nagir aser misembayang sa masjid, na tanto niyan iimpidan, pipiya-piyaan o ungwan. Tanto miyang makalanalanat, agiyang kutaban niyang buka proko, agiyang kutaban niyang buka sujud, agiyang kutaban niyang buka tindig sa sambayang yan. Miyang makalanalanat ay kikidian yan, bibilang atawan yan piya-piya. Okay, nagir aser misembayang sa walay na subhanallah. Lagi du di iman no katuka aman ka, lagi du kakatad na daulo niyan. Na kanabaanan kapiyapiya sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat itu kapiyapiya nagyang uta makaplagid so kapsimba nga ko Allah subhanahu wa ta'ala kumasaad na pupakailer ka agusi kumasaad na pupakailer ka kasukad na nakaapsimbaan ka kumasaad na ang mga tao apupakailer ka nas kanyan din sukad na nakaapsimbaan ka kumasa matataram bisa ka adin na pedeka kanyan din masalin yuto din so Allah subhanahu wa ta'ala na inuto igira saya disembayang sutaw tabita saya disembayang sutaw sangkotwa sangkutwa ayamanan yan na masjid ad na pupakailero na ino niya no to pipiya ino niya no to iimpidi pipiya au babu pro ko na Allahu akbar sami Allahu liman hamida Allahu akbar na igira saya sa walay na Allahu akbar sami Allahu liman anto na pumati anaka igira saya sa walay miya kagagang kanabaanan buntala ka pipiya sa ko kipupantag na ko Allah subhanahu wa ta'ala ko kip din ka di kinggulalan ko mga sugo niyan taka. Iksamin ng aginawang ka, may bad ng paltik, agyang ko to, kapipiupiin ka ko, kipupantagan ka ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ino pan makambida, agyang uta sambayang ka, sa ikumasgit, o di na sa ikumasaan na pupakailar ka mga tao, agyang uta sambayang ka, sa ikumasa matatarambisa ka, kaadn ang mapapadalam marsik sa agyang ko to, puso kailangan amalimpiyutan o kailangan amasutitan o. O ay kasubsimbaan tano akadnan tano Rabbul Alamin sang kutama saad na papakailerak tano adi tano di pipi ang sambayang tano nagitun subsimbaan tano kumasa amatataram bisa tano ha
Nah, beliau pernah kapia-pia. Ini paliwat Allah Subhanahu wa ta'ala kerang kumnya si nagyang ko ta al-ihsanu ila al-walidain. So kapia-pia kum balaloks. So kapia-pia kum balaloks na kerang kumnya sulango na okay to kita kapia-pia. Nah, so kapia-pia kum balaloks na yashmalu kulla badhlin lil ma'rufi lahuma. Kerang kumya sulang wa khidmat amapya upama na ipkidmat ka kung balaloks ka min qawlin wa fi'lin bilagi dan tawa ka katero odi nagalaba wa kafil adha tijahahuma odi nagyong kutwa upama na panananggila na kaubang ka di mapaka kerata ginoeran panananggila na kaubang kasiran keringasa panananggila na kaubang kasiran na yamanan yan na ayap na rin ubang kasiran di kapanaro-taro isa kapamaninta ayap na rin ubang kapamaninta o di na ayap na rin ubang kasiran kata na isa lima ka ginan na miyam makalalanan adusa kapag may kadir kay irila Allah subhanahu wa ta'ala na matatataprakad na giyong kutararang ito Allah subhanahu wa ta'ala kakagiso ikasusuat Allah so kasusuat ka bulaloks ka na masusuat ka mambuso Allah na salin sa kapkerang iter ka balaloks na gitun mo kapkerang iter ka Allah subhanahu wa ta'ala ini paliugat Allah subhanahu wa ta'ala pad sa kapipi naging uta kapipi ko balaloks padiyan pa naging uta kapipi itano ko mga karumatano kapipi itano ko mga watatano pamanadita no mindire non agyang ko to mga kabnarilan rakitano sa ikudiyang kaap kagatan ron padiyan pa naging ko to higira na adna miya kadagdagla ay madakla message apki palatak rakatano sa ginga page tano kagi ko open ang tano so message naging uta anto na isu na kan si karo maka na lagi de malagi siya sumama gusto bubay apa man anto na ko ni suan yan si karo man yan na arokoditan si karo man yan na reringasaan yan din api ati ginustad itaman nagi upama na di kundi ka PPA na samidid na nagtawon kadinyan kilay upama aging uta dito ni ka PPA mga lagi din naginan na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miya aloy niyan ay pinakamapiyar kanon na sa pinakamapiyar ko mga pamilya niyo oay so mga watayo, pipipi niyo sa mga watayo, gulalan sa giyong kuta kapterbiin niyo kiran, gulalan sa giyong kuta kipangdoon niyo kiran ko agamatano, agama Islam. Karang kumiyang panuto. Pagpil sa kapipi, naging kuta kapipi ko mga lulutano, mga tunganay tano. Kanabagiyong kuta, saya kabu, ibarat na kanabagiyong kuta, subhanallah, adna mga tao, tabita, adna mga tawigira, tito kumiya kapipi yadat, si ko sala kawataw. Si kung nabanyan mga tunganay, si kung nabanyan mga lulot. Tanto ron na miya ka, o pa man na makaugo pa ataw, masya Allah, makaugo pa. Na di niyang katawan na adim sa mga tunganay niyan, adim sa mga lulot yan, apatot pagugupan. Okay. Napadakian ang sagyong kutwa, din ka di ikapaka, o pa man napluto sagyong kutwa, kakukurangin si iko, dito ka piya-piya. O ba, lalapas na ka sa mga tunganay nga sang kutwa, kamapian, agalabak, ading ka di imang galabak. Din ko, lalapas na sa mga tunganay nga katawan na mga miskin, katawan na kakaniran, katawan na ka, o pa man na, udisiran makapangawayagang usul dusalungan na makaniran, katawan na ka, sugat, kanabasiram sukay. Na pipian ka so sala ka ataw na labi amas pipian ka so mga tunganay nga labi amas pipian ka so mga lulot ka saka mo to so paparangayan na mapia ay paparangayan kung sala ka ataw masyaallah igirap sigid si kumadaglataw na makasisingad makalalangas din papangumusta niya sira na igira saya sumiyagad ko mga lulot yan na la ilaha illallah lagi dug na ba niya sira mga lulot na ribatanan akapaparangay sa mapia ay akapaparangay sa mapia na pagunaan ka daan sa mga lulot ka siran i-priority ka Orian ng mga luks ka, mga pagringa, siran i-priority nga, aging ka na ng mga lulot ka. Wad na piya-piya na ka, makaliliyo kung mga luks ka, mga pagringa na, sa mga tunganay nga, sa mga lulot ka. Orian yan, nagukabu liyo, gungabu piya-piya so, gungabu ayamanan yan, paka lapyata, o di na, paka payapata, aging ko to, kapiyang kay paparangayan ko sa lakaw, di sa lakaw. Okay. Adong panigira, miya kapiya-piya, paparangayan sa suldawalay, miya kapiya-piya, paparangayan sa liwa walay, igira miya kaliwa, ugiin na sa suldawalay na di imagarimaw. Subhanallah, subhanallah. Na ribat pa na nakapiyapiyay. Inunta na di tano di patundog-tundog na yung ito pamanaka papatotiyan. Okay. Lagi mambuan na si ko kasid ka, barat na psid ka, na andi mas taralbi, aya pa kaysa, andi mas taralbi, aya kasid ka na ka, nagyang kuta miskin, akan na ba nga tunganay, awugyang kuta miskin at tunganay ka, andi mas taralbi. Nagyang kuta tunganay ka, o pa man langon na langon pa ka sa balas. Ugin ani mas taralbi. Giyang mo tatungan nga na duha ka kuwangaw na balas. Balas sa iko kabubaloy niyan at tungan ka, ago balas sa iko kabubaloy niya na miskin.
Sama nang to dua miya ko angkaon abalas. Gitu so katutungan na ingaw na kaya pipi angkaon. Dua miya ko angkaon abalas. So sala ka upamataw ak nabangalulot nabangatungan na miskin namnya ka ko sa balas. Kasi ko kabubalin niya na miskin. Sa kamutupan, so kapipi ko mga pangangayaman, so kapipi ko mga marana-rana, panapalid nanan ini paliugat wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa dita no siran maringas sa dita no maringas sa agiyong ko to mga pangangayaman, agiyong ko to mga marana-ranap. Kaya ini paliugat pananan wa Allah subhanahu wa ta'ala, mararangkom sa pananan. Naman so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miya kaysa miya niya na papanok so papanok na upamana may to papanok di pan mata lumayo natigi na anta no natigi ni minggulula saya anta no upana inunya na panggulula inunya na pakapambalaga so agusoy na yan so loksian kaso inyo ay atigin ko ina yan agyan kay awata papanok apya so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pipipian niya sa mga maranaranap sa mga pangangayaman okay na pada ini sampul yang saya saging kay hadis fa idza qataltum fa ahsinul qitlata igiratigin adna kebayan yo igiratigin adna kebayan yo muno giya so kapapatutan sa buno malagi saya so ibarat na manusia uli na pangangayaman igira adna kebayan yo muno fa ahsinul qatla pipi inyo gyung kutakam bunuon pipi inyo gyung utak katedaka kuruguyan oy di misayan sa gyung uta ibarat na di shootingan o pamakat ng buno na di shootingan o di na di pangarad na lawasyan na di tumapi ka pa mo no inon tanagyan ko ta makaisesan yan magdam ino si iko agamat tanagam Islam na umiyan nga tanong na si sa Saudi na potol olo ka makaisesan yan magdam potol olo miya makaisesan yan magdam na gitu pinaka mapiagi so kapapaliugatan o di nakapapatutan sa buno kanabalang ang buno na kanatiga pipi ang uskam no di Yesu kapapatutan sa buno ay pakabunuon na so kumakapat ko kumanta no. Wa idza dhabhtum fa ahsinu dhibha na igira tigina adna sumbali ini o geso mga pangayaman so kambing so manok so sapi so karabaw igira adna sumbali ini napaka pipi inyo so kapsumbali anyo ron. Pipi inyo sa parangay. Pamana buntala ka pipi inyo ron wali yuhidda ahadukum shafrata. Napakagarangan niya naging kuto aglatian. Pagarangan niya naging kuto gelatian si kukasumbalian niya nun. Wali yore hadhabihatahu kagi saging ko to kaya pagarangan ko nagiuti ka pakad iyang pipi aging ko to kaya pagarangan ko an makad ka pipi na sama no to na sebut na no saya apad ay upamana sebut na no saya na di ka pa kay uba ay pamunutan no si ko kapamunutan no na lagi du apoy ubatan tutunga so ang bunuon tano lagi diam api pan pangangayaman o di na marana-ranap so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miya kaysa so Abu Mas'ud na miya panutulian na miya kaysa so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sumya siyaga dan niran agyang kaiyawalaya pila agyang kaiyawalaya pila na piya muno siran na ebunta la kaya pamuno akiran na teotong siran madakalay ad yung dingulabak teotong siran na kaya rarangitan so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adi patot uba pembunuh so mga maranaranap sa makaukit sa apoy kaso apoy na kaparanan wallahu subhanahu wa ta'ala as kanyang bui patot pepegusar sa agyang kanan apoy si sa neraka jahannam siksa niya nun sa mga tao ang mga darwaka mga pananagot okay so inang antano adi ka pa kay ubaad na buno na ka makaukit sa apoy barat na buno na ka mga pila mga pangayaman mga maranaranap na di ka pa o mga buno sa apoy di pen ka pa kay ubang di tripping is shooting atiga na kauto papanok o saka ki adi manimbag sa papanok na uding gabu isda so papanok na di nga timba o saka di mangwan na dingan no pa so pamana so katawan na pangangayaman ading ka bukekan ding ka bu isda o di naging utang mga to epsu nira na diran itinduan kadiran itripingan matag na padana sa marata apa parangayan si ko kipapantagan ko mga pangangayaman mga maranaranap okay فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ميا pasad so hadis tano iman tua gawe so balasan kanon wallahu subhanahu wa ta'ala sama ada kelama pia sa pia sia tanubu pia tagu isa dieng ka pangninta na miya kwatan ron aguna wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh